Melbourne an Astral. Me Manford. Clithe Kennish on AFL. Thomas Shots an MCG Ard Conaha Preve Park on AFL because Ton La Kennish or Shulanu. Well, an AFL tá sé cosúlas an cléthe Gaelic a bhaile ach tá cúpla rúlacha difriúil. Tá cúpla imróí ar nó gón. Leis an fern seo isanin, sin é an fern atá ma cailín é túir takeíochta sa caithigh mé dhéanamh freisin do maián stánta. Imróir ar nó go as tíreáin le isanin Ryan McKenna agus le Geelong fernúntaach tá gá imróí. Ferras Mohan cúnta Marco O'Connor agus an order fair Stefan tá siad bud ag immer le Geelong. Ready, fight! There's a big, big sound from the west of the town. It's the sound of the mighty Giants. Feel the ground is shaking, the other teams are quaking in their boots before the Giants. We never weaken to the final, sirens gone. Like a tigers of old, we're strong and we're bold, away from Tiger. Yellow and black, away from Tiger Land. Ceapan féin an difríocht is mó idir AFL agus an Commonwealth Creascail ná is sport profisiúnta an AFL. Tá Harlem Stefan imríonn le Geelong Cats. Agus bhí an tálam dul timpeall an unad tréála. Áisna den sco. Ní a bháin sin ach bhí an tálam dul go dtí an Grand Final chuma. Lá an Grand Final nu agus tá mé taobhmid an MCG ach bhfuil Richmond ag gimmert in aig Greater Western Sydney. Richmond Tigers gine na Giants. GWS first grand final! Yellow and black! Kyrie Mumbai, oh, up the kingdom.